District Council Bantawi ki anyam tajungi. Kebetulan yang idon kam live huingot, kibran kejuk kecimut, kejuk keciperkat, kejuk kenongrim, kejuk ketong begini apa assembly Bantawi anyam tajungi upat ba. Ladala Bantawi tang lai sawut, nila don sawut ki amlebu MP don kam su begini ke pinstong yang dikandeng ban penklanya ke parti. Dari markata ni don kam, yang katakan number, lani ke cindon pa apa assembly, bagilah meneraki an kemana ada yang ni kau kecek nanti. Dari markata ni tristom. Dari marga tarong haban ega constituency ka adu ladan gi bakran be no la su ega constituency hendai nang ikam ni bangade benle bagi bangala benle ngaklami ngala de pansa me de MLSki ngala sa de po assembly ngala persian manora akiro ikipa hendai ngalle kumno si post na men suang along MLA ngampat Jumat kun gani ke sorkar penhiar put ke sorkar penibor ke sorkar le donbor kum gani ke sorkar MDA menta kumno kila le donbor kila penjuan wajah kata kadem jom district council kenang begini ayat digi priu jumki bagin penikam hagi constituency bagi kuaban ya pun ni election kumbaja pon nong thmai Amawai kumnubi kali ke sorkar kala pelong kun kadu baun kamla atre MDC MLA kampat ju kamja ko kipat ba namar ka tarang ide balong kipat ba kibas mutu ban bisa laraya ke ai kabu MLA ude banle baka mereka benta ju MLA piurot kamdai ke jilurot yo MLA kali ke jilurot yo pat ba ko baji yo to MLA kadang ke fair pen MP MLA baru MDC ko kipat ba namar kata adu ni long kipat ba kibasa ngati kipat ba nong krem kelai pun ni ngamenin menela yang pun ba pun ba PT pun wan bihan nong krem pidi ban terret ngem tanggoi ke bang aku ab nong hangi nai pen ngap ye gitu gijikren ki nong kerjaan ju barden kidai ki badon brom ba ki barendor kin nempin pok dor ini bangsa sebagai kerjaan banyak keren ni kitin po kitin di bom dom dor bat kitin ki bangim la ban priang kumbagalong menta kalong ka jingthat rom kei ka mga don ngam don ei ban keren ni kita ki kenthok ke ban penyu baden ngam smoye dari tanggoi ka bangam smoy ha kalong ada kwa ban kerpat ye gitu ginong ai kubor babri bagin sipen bek tang iwen jipen bek kamnei ke jing kenter lani kamnei ke jing ter lani kamnei ke jing kentha jong kita ki rangba na nong krem ki rangba nong krem kim po dor pi kuntu denam nei ne na bana ke kerdan rangba ye ke bekum gitu ki jing kren lagai benong ki kena banung penhap kerdan ni ke rangba jong ke nong krem nomor kali ke jilek jing minta kali ke nong krem Ngingile cupai ba banong banwan ra yang jingla banwan ra yang sinshar ka kadar ka bukhoi banong ba politics ka ding kam ka bakintang ka ding sandur ka joble kiwe kiwan baro ki sen partai kiwe ni hapan ni persya ka MP lela sunu ban penkhot ya ka politics objek so bitu ki bakran haka prinsan election teng ki jingkren ki bobri ko asu ban snap drawai meeting wat si perlok la onde me plie makren ka to toli chesme nessa ka politics lema kata ka politics ke jungki ndai ka politics ko jing kam dei kumta ngemla ban syukran nang ni ban pen thaklom yaki AK ban nga kwaru ban ong nga ka por ka bangka kumu Emily kam dei bang syiki consulting ngala persian ban ngam ko ayu ban kren ni gani ka benta ndai jai namar baglami akilat patai kubor wat kata ka jingwan juga jingeseng sinot hangiru la pelong keren ke topik sitai hakirensan election ngam dayu breu bapa burom dia bak halang ke dalang ni ki haduk kanno ngala persang bantri sitom namta ban wanra e kata roi kapan ngala ai jimot namar ngatip bagadi ke sorkar pinhiar put ngatip begini kin le ban prinsniudur ya ka jiak linti bagin ong arden umler kata ke jing kwa jungki kata ke jing kot jumki ki keren meeting geleng jong oh sange ka he tengam ka surok ka constituency
Tasurok ke konstituensi na dia kular umrat. Kikeno ya UMLE bagas niu ke surok onong keren. Ngap kata kadai kabaki ong minister uberi pek ya ke PWD. Dah boleh pat si konstituensi bami khmat ke NPP. Wang ni song kata ke surok masko bami niu. Ngaong haladi uaili minister PWD. Wangat penbani lagi. Oh, hak konstituensi bami khmat ke NPP te pishim ya gaji ke klik bari minister mo bagas niu ke surok. Hagi konstituensi bami khmat pat ke BPP bari UMLE ubamler. Oh kipat babi nganong kumno ngala persyan ndre wala kataru ngala yakun kala banong lesi bamenta mla ban prolong ban supentray no kumtu klem pat sanction ndre kum UMLE ngala yakun bat ngala bodin ki bon ki scheme surok ki belarung haka scheme bat ki babad day ban pentray haka negatem kabang ngalong kum UMLE ngani bodin Bangalong, balada ke sorga ke penduk yang ini dihok ki upat ba ode beliau. Larang adong kam bani ki nagamata ke roy kepar ngamban sing haban ni surok nam ta jol foto. Ngasmo dia hukum UMLE